سلااو ڕێز تەماشەوان هێژە بولتانە دەمەژمێر 6 ئێوارەیە جوارە پێشکەش بکەم دێ دەستپێکێدا گەنێکترین سەرنوچە. چەکدارên پێدێ سێ ڕێبەندên xwe ji çargoşeya ewlekariya bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê rakirin. Berpirsên pêdê gefan didin malbatên hêzên pêşmergeyên leşkerê Roj li Rojavayê Kurdistanê da ku neçar bikin dev ji pêşmergetiyê berdin. Penaberên Kurd û yên Sûrî mangirtinek li pêş bargeha UN li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li darxist. Tê de banga mafê dubara niştecîbûnê kirin. Fermandarê pêşmerge Qasim Şeşo dibêje bêhtir ji 900 çekdarên PKK tevlî hêzên pêşmerge bûne. Dubara Slav. Çekdarên pêdê sê rêbendên xwe ji çargoşeya ewlekarî ya bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê rakirin. Li gurê ji dereka agahdar taybet ji arkêra dayazanîn ku çekdarên pêdê sê rêbendên xwe ji çargoşeya ewlekarî ku ew çargoşe dibin destê rejima Esed de ye rakirin. Heman jêdera ku nexustiye navê wî eşkere bibe daye diyar kirin ku çekdarên pêdê ji her yek ji rêbenda Elşebab û Ekkaş و قوت لی وکشانه و ریبندین خواه جوان دوران نهشتنه. هزین رژیم سوریه دشاندن کاروان و علاوه لشکری جبو دور لگندوار حلب بردوامه. هری داویجی هجمارک علاوه لشکری و لوجستیک رای کرن گندوار عفرینه. جدن خوجهی راگهاندن کو دبن چافدیری و ریکارن اولهیا تند رژیم اسد کاروانک لشکری نو کوژه هجمارک علاوه لشکری و لوجستیک پیک دهات رای کرن دورین سینوری لگل گروپین چکدار یم بسر حکومت سوریه دمکی و لگندوار عفرینا روجاوای کردستانه. جدره سربار کرکو اوه چهارم کاروان رژیم اسده کو لگندوار حلب تی بجیه کرن جدما گفخوان ترکیه جه انجام دانه اپراسیونک لشکری لسوریه. جدرک تایبت جارکر دازانین کوچکدارن پیده دگفین خوده لدیجی مالباتن هزین پیشمرگین لشکری روش بردوامن. کل گنده دیرنا قلنگا یبسر دیرک روجاوای کردستانی و 30 مالبات راستی گفان هاتنه. هفدمی گفین انجامدان اپراسیونک لشکری جالی ترکیه و کومین چکدار و لسر باجار و باجاروکن روجاوای کردستانی و بانگین یکریزیا نافمالا کردی داکو او گف نمینن و سیناریوین عفرین و سریکانیه دوباره نبن چکدارن پیده تبلیغی دکن و گرجی و ناکوکیان ده نوا جواگا کردی لروجاوای کردستانه زیدتر و کورتر دکن. جبری کوبریا دمکه چکدارن پیده گفل مالباتن هزین پشمرگین لشکری روش کربون کودوی کورن وان جناوا رفن پشمرگین لشکرین روش درکون جارکدن گفن خوا نو کرن. لگوری جدرک آگاهدار کو نخواست ناوی خوا اشکره ببه جارکره دایزانین کو چکدارن پیده لگونده دیرونا قلنگا یبسر نافچه گرکه لگه یا دیرکا روجاوای کردستانی و جارکدن گفل دهان مالباتین هزین پشمرگین روش کرن کو او مالبات و خوستنا دزگهین خواه کرن و فشار لوان کرن کو دوین کرن وان دزجه پشمرگتی بردن. همان جدره بالکشان سروی اکیجی کو 30 مالبات جه گنده نافبوری راستی گفان هاتنه کو کرن وان دناوا هزین پشمرگین لشکری روش دنه و دوی جناوا وان هزان درکون. دوی درباره ده فیصل یوسف اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی سوریه دما بجداری خوا د بولتنک آرکه ده پشتراس که روکوت کو گفن لسر مالباتن پشمرگین لشکری روش بردوام دکن. حتى انها نهت نستكناندن برنجا كيجرنجا جارنا تشين جوارا دبيجن ورن كا بيشتغلن ببيجن عيشي مج زاروي منين جارنا دبيجن يعني وقت بيجي كاري وعناشر مزار بكن هي حتى انها نهت نستكنان برنجا كي او بايدي تريبر دوام دنه مجدار ده دسته سروکاتیا انکس داخوانیک بلاف کرد. تیده تکس کرن که مالباتین هزین پشمرگین لشکر روش به بردوامی توشن گفن پیده تین دا کوکرین وان نچار بکن جناوا هزین پشمرگین لشکر روش درخینن.
بله تماشاوان برز یکسر از برای خوب میوان خواه برز فدی مرای سروک نویزگاه پیوندین گشتی یا شپیلا پیشاروجا کرد لسوریه ما مستفادی دم باش سپاس جبو بشتربونتا روجاوای کردستانه یعنی جی بشی مایی لروجاوای کردستانه برف چه قناقی که وده چه سیناروین هری پیش بینی کری چه نگلو باشا ایوار باش براستی او گرو و پفچونین دوی داویا داوی دا گوهرتنین بلز در روجاوای کردستان دا هروها براستی لوحه روجاوای کردستانی ندیاره د دولت زلهز ایرو امکارن بیجن یکمین او تحکم بریاره روجاوای کردستان دکن امریکا و روسیا هروها دخویه ایرو امریکا ملف روجاوای کردستان خستیا دسته روساده و هروها روز جی دخوازن به همو آلیه خواه تکز دکن وادوری روجاوای کردستانی را بخن بن کنترورا رژیم اسد و جار جار ناجیتنی و براستی اف سیناریو کی هری خطر سر ملاتمه کرد ایران کردستان تو بیجی امریکا دوسای سوریه را دستی روسیا کریه باشه روسیا جی دخوازه رژیم وگره هر دوره که اگر وی که های کو رژیم وگره روجاوای کردستانی بێگومان ئیرۆ یعنی ڕۆسیا ژی ئیرۆ پەیەدێ دکێ ناوبەرا دی سیناریۆهادا دبێژیان ئیرۆ دەولەتە تورکی وێ دەرباسی ڤادەڤەرێ کوردی ببێ یانژی ئەمێ ڤادەڤەرا بڕنگێکی ئەو چڕەنگە ئەمێ تەسلیمی ڕێجیمە ئەسەد بکن و براستی روسیا بجیب جیب تینه ویگاوی و وک متکس کری اف سیناریو گلکی زحمت سرملاتی مای کرد ایرو وگراننا رژیم اسد لواده وری کردیش بویم وک ملاتی کرد براستی تجربه مایا دریج في رژیم هاي صالح هفتي حتى وكانها يعني في رژیم تفاعی ممارسات خوز الماخوا سر ملت ما کرد بردوام بود زنار عربی بقرات تجرید ملت ما کرد جناس نامی وانی تغییر شاخصات گندو باجارو که کردی هروها ایرو گاوا مالبات که کردی چوبانا زاروکا که خل نفوسی سجلان بعد دویبو موافقه من سیاسی هبه براستی املید میزینن سیناروی هری زحمت ایرو و گرانا رژیم اسد دوری کردی و براستی و متوقع جی گو وگره جبوی ام دبینن را گهاندنه دا و د مالپره فرمی دا ایرو تکلیه گلک دولت عربی بر رژیم اسد را و یعنی براستی اف دولت زور زو تاثیر خودی د پرسگری کا سوری دا به ارک خوی اخلاقی و انسانی چه بگلو یعنی هلوستا امریکا جوگر رژیم و چه به براستی هلوست امریکا دسپیکا شورش سوری دسپیکر 2011 حتى وكفي كيليكي ندياره يعني هلوست وينا كي نزل على الهمبر ملاتي سوري بتفاي وبتايبت ملاتي كرد تكز دكي هاتيه دفري شري تيرول دكي وجبير كريا انو او ريجيما هاني ريجيما اسد او بو برسيار جو سوري قهوي در حقي وتيرول تشيكر براستي فصالي يرو العرضي حمو جيب تینن و کار تینن براستی اف یک چکرنا فصائل مصطنع بون جبر فيك يعني بشتي إدارة بايدن هات کوچکا سپیک براستی هن بهن ایرو امریکان براستی خوش دفری وقت بیج ملف دفری و ملف في منطقه سلمانيا دولتا روسي و روس جي هروها دولتك يعني ناسكيريا پشتگیره جویر جیما روجاوای کردستان وکشه ما مستفادی بێگومان ئەمریکا وەکشانە ما مستفادی مادام ئەگەرێک مەزن هەیە کوژ ڕۆژاوای کوردستانی وەکشە سەرپرشتی ئەمریکا ژێدانوستاندنی کوردی کوردیرە ji bo çi bûn arman jê çi bûn gelo
يعني براستيجي أنها وك دولتك ضامن أمريكا هالوستا ويجي جبوي ديالوكا كردي نزل عالبو يعني ندهت خوستن حتى فيدا فري هفقا وقت دوف دريجي هفدوبك يعني وك دولتك زلهيز جيهاني دا أمريكا قافا بخوازي دا طرفي كردي الهفدو بين نقلك زحمتا جبوي أمريكا يعني قافا ويخوستبانا براستي va طرفي كردي الهفدو بيني قاري بود نقبا شفو روجا كده va طرفا لأم دميزين إيرو أمريكا براستي سر مسألة وقت دليزي وأوجي يعني نكرياد أولهياتي خدا أف ديالوكا كردي وقت طرفك ضامن جي حتى وكافي كيدي كينا ليس يعني هلوستا خوشي زلال نكريش طرفيك وسدما جوي ديالوكا كردي چيتكي واستنگي اجيره چيتكي وناهلي هري سري هلوستاويجي نزلالا الهمبر نفان كرياري بونا كلام بيشياوي ديالوكا كردي دجي امريكا دروجلاتا نافين ده بشكلك تايبت تجاره نخستيا برسگريكا جارسر بك تم تخوازي امريكا طاي برسگريكا دستوي ده بفيالي وتيني فيالي غوري برجونديه ومصلحه امريكا ايرو امريكا براستي هاتيه دفري جبر خالك يكمين اوجي باراسنا ولهيا اسرائيل وايرو امريكا براستي بشار الاسد وقت بيني او ايغو كاربي سينوري اسرائيل بباريزي وبالفعل جي بشار الاسد سينوري اسرائيل باريزي برواجي ويكيد بيجي ايرو اسرائيل دجمني مايا بله باشا ما مستفادي دفيت هفلي هفيه ده دفي هفكيشه ده كرد ين روجافای کردستان لکودرینه جهوان لکودریه لالیه کی ترکیه گفاند ده کو اپراسیون کنو و انجام بده لالیه کی روسیا فشاران دکه لالیه کی دن رژیم دبیجه اوی وگره روجافای کردستان و همو باجاران جاره کدن وگرینه یعنی کرد لکودرینه جهوان لکودرینه گلو بله يعني كرد دوی معاهانه ده و دوی گراهانه ده تبدیلش کرده در نینا جیکریزیا مالا کردی بیوه او تنه ایرو کاربه و دوره کردی بپاريزي و نهل ایریشا کدی سر و دوره چه ببه يعني ايرو ام وكان جمانا اجتماعي كردي دستيكا و ديالوكا دي متكز ذكروا ام جاد بونغو اف ديالوكا كردي بقه سريج بوي امليد ميزين براستي اف ديالوكا هاني نتني خدمت عمد اف دانو صادر و چاوب سر کفن هر دم پید ریگریان استانگیان چه دکه یا هاری داوی نهاد راپورتا مده جهات گفین خواه بردامن جبو مالبات هزین پیشمرگین روش کو وان فشار بکن كورين وان جناب هزن پشمرگین روش در کفن براستي اما وك انجمانا اجتماعي كردي تشاو عمليت ميزن في ديالوكا كردي برجونديه ملاطه متي دهنا بروفاجي ويناكي اف كسي غوفا كريارا دكن وفا تهديدات دن مالبات بيشمرغا ند برجوندي واد اف ديالوكا كردي موك انجمانا اجتماعي كردي دسبيكام درباسي فا ديالوكا كردي بون براستي مدخوت زمينك افا ببي گاون باوریه ورن آویتن او وثیقات نافبرا مو پیانی دا براستی دوی جیب وری اف کریاری هانی روشاگرتیا ایگو هاتن رواندن روشاوانی دیار ببی اف ممارساتی هانی اف داخویانی هانی در حق انجمانان اجتماعی کردی دا ورن راوستاندن و زمینه که افا ببی گو امجاره که دیوه گرن سرماسا دیالوگا کردی ام بکن پیمانک گشتی گوری پیمانه دهوکی داوی پرسیار ما مصطفی داوی پرسیار اگر هر دو آلین کردی گشتن پیمانه که گشتی افضل استاندن کردی نافبر انا کسی و پیانه که بسر کتن انجام نوی برچاف بون لروجاوای کردستان اگر هیا اف دفرن کون ها مانه دبن هجمونا امریکا دا بمینه و اف گفن ترکیه و گفن رژیم نمینن بێگومانگۆ ئەف دیالۆگا کوردی بسەر بکە بیان بکەن پەیمانە گشتی دە هەموو ئالیا دەدالیە سیاسی دە و ئالیە لەشکەری دە و هەروەها ئالیە ڕێڤەبەریەدا
بێگومان تەڤلی دیالۆگا کوردی گەلک پێکاتیە دی هەنا ژ عەرەب و ژ ئاسوور ئەم کار بن پەیمانێکێ بوارێژی بکەن ئەف پێکاتیە دەڤەرێ هەموو پێکاتیە خۆکارە بن ڕێڤەبەریا وا دەڤەرا بکەن بڕاستی ئەو چارەسەریە گۆ ئەم وا دەڤەرا بپارێزن ئێری شەکەری و بڕاستی vekşandina Amerîka girêdaya vekşannawanê ji Iraqê ve heker Amerîkî ji Iraqê kişandin ji bo ew leşkerê Amerîkî îro di Rojavayê Kurdistanê de bi rastî beşekin ji wa leşkerê wayê îro li Iraqê ve heke ji Iraqê hatine vekşandin wî çaxî em karin bêjin ji Rojavayê Kurdistanê jî werin vekşandin bês gelek spas ji bo Mamosta Fadî Merayî serokê nivîzgeha Peyvendînê Giştî ya şepêla pêşaroja Kurd li Sûriyê gelek spas ji bo beşdarbûna te. Xelkên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê magirtinek li pêş bargeha UN li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê saz kir û daxwaza mafê dubara niştecibûnê û pena bertiyê kirin. خەڵکی ڕۆژاڤایە کوردستانê û Sûriyeyên ku ji ber şer û pevçûnan û nearamî û seqemgiriyê cih û axa welatê xwe bicihiştin û berê xwedana welatên derdor ji Sûrî re weka welatê Urdun, Libnan, Tirkiye û Herêma Kurdistanê. Lê kesên ku derbasî Herêma Kurdistanê bûne ta niha penaxwazin û yek ji sedemên ku xwemangirtinekê li pêşî înê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li dar bixin û daxwaza mafa dubare neştecîbûnê bikin. ام خو پیشاندانی رابونا و ام مطلب خو بگهنه یو اینه مطلب ما اعاده توطینه ام وکی پنابر کردی روجاوا کردستان ادمینن اوه سالی من الویدری ام ببینن حالات تمیز ها یعنی وکی گود بجه یو این خلکش لبنانش ترکیه اردنی نسبت اعاده توطین جمعنا زیاده ترش دما ام تخواصن انه الویدرجی اف مثلا هانا که چه ببی ام وکی نظام تمیزا یو این سرچ اساسیه یعنی ایرو دبیگو اف اعاده توطین نسبه ما دی لبنان دی اردنی دی ترکیه ام نظام ام دعوه نسبت خود که گو ام جی در کبن اعاده توطین وکی و پنابری اوی ایگول هویردوری دولت سوریه ام هاتنا في داري نب كيف اخواتنا وكي قلت بيجي مناطق ماجي حمي شر داعش تذهبوا ام يعني مناطق ما حمي نا مناطق مستقرة قلت بيجي انه جيان تذهب بي ام هاتنا في درجة ابسط حقوق ما يو ان دار يعني اصلي ام نهاتنا في داري بس بوجمون مساعدة كي تشتكي ام مستقبلك يتخوازن يعني ده صالة ام في حياتي ده ام دجين بس يعني ما تشي نديتيا يعني ما تشي مساعدة أريكاري كش جو مستقبلي خو إزاري خو بأمنين ما نديتيا مستقبلي ما يعني بشتي جو ما ديت وضعي ما أولو روبرو خرابترا ما تخوازيا إعادة توطين يجري أو مستقبلي زاري ما أمنيني خو پیشاندانێکی ji arkera ragihan ku dibe UN bi erkê xwe rabe çi diwarê mafê mirovatiyê de be û çi jî diwarê xizmetguzariyê weka alîkariya xwandin û tenduristiyê û mafê zarokan. یەکەم جار پێشی یەک زانبێ بۆ چی بوو پەنابەر لێرە ینی لێدێ سووری ئەم سووری هاتن بەر شەر بوو داعش بوو تێرۆریست بوو وەزعی ئەمنی شەر بوو چەلەنگ بوو ئەوە ئەف خەلکەمی بەرێ خۆدا کوردستانی دەش بۆ ژیانەکەن و ئەف ژیانان و لێ بگەرا گوهەرێ وڵاتێکی ئارامتر باشتر خۆشتر ژ بۆ خواش بۆ زارۆکەی خوا دەرەجا پێشی ینی لێ ئەم ڕاستیە بوو نە ساڵ وا ساڵات دەهایەژی حتى انها هي الفورمي جو يو ان ديما يعني او بناخوازه هيته هيت نبنابرج انا اعتراف تنينا توت نكت يبن حتسيا يو ان بشتي ده صالاجي تحتنا هاجي افتش دهلي قد دوري بحرستني يعني تو عراق مشكله يا مزن جو دولتك نا واجونا كريه يعني توقيعنا كريه سر بيماننا في دولتيه بحرستنا بنابرا يا هاتي وقع عندنا 1951 افتش هشت قوم دوري همي تشتيبن يعني اهتمام خوندين تشتكنيه تندرستي تشتكنينا اگر ام افتش قبول بكن سر زاروكي خو اثر خو من كان سر زاروكي خو قبول كن بر راستي بيشروش كرشل بيشاوانا ام هرجار يعني هكا وقتيت المال دروني الوزاره كاد ميزان تبيني او بيشروش بو انا تو بيشروش كباش بو انينا يعني ارمانجا كم ام جيانا كنو بقرن بو خواج بو همي افقص افخل كمي دركتيا بو زارو خو بالدرجه بيشي بو زارو خو دركتيا ام جيت خوان جيانا كنو بو خو بو زارو خو بنبر اف عراق يعني اگر نهابه اگر بشتي صد صالبي تجيانا كنو تشتكي باشتر بو تناكي بو دولتك دوري باراستني بو بنابرا اف قانوناويه اف جياناويه يعني او سروي رابوا
پنابر لیور یعنی هری کی جوالاتی اگر اردن به ترکی به همی کسی گو پنابر لید به سالک 2 سال دراسه ملفت به دوری خویا کردن افخل پنابر ولا نه پنابر بيمر بيش 9 سال 2 سالات هاجي هي تو يعني تعترف نبو انه تو خلكي بنابر ما فيتها هي الفيدي ما فكيتها وزاروكيتها هي دجبوتو جيانا كانوا بوابك نها ام هاتنا وبرجع بما زاروكي منا دجبو جيانا خوشتر وباشتر به ام دعوه اعاده توطين كير برقم جهانا جو تشهر سريه كدينينا جغيني اعاده توطين او كسي جو درت كافيج يو ان ودرت كافي يعني بردفكي يو ان دركات فراس خطيب بحث كير جولا اف جيانا جوند كان اف تشتي جوند بحثت كان اف تشتنينا لأو لقانوني يو ان جوكا جو زورما يعني اعلان عالمي حقوق الانسان مردات شاردها بجد لكل شخص الحق في التماس اللجوء والحصول عليه في دولة أخرى هربا من الاضطهاد باش أفخل كهميش برفيتش تي باز ضايا كسر بو كيف أخذ أنا كتي أمنهاتنا عراق دجبو أمنهاتنا بو سياحة أمنهاتنا بو إيش أمنهاتنا بو تشتكي أم مجبر شر باز ضايا مجبر تروري باز ضايا هيفياما جو أف بانج أف دنج بيج هيو إن جو شهر سريكي بو ما بو همي فنابرا دروست كان دمانگرتنه دا جنک عفرینا روجاوای کردستانه کو نیزی 6 سال لهرما کردستان دیمینه گازنده نبونا کار و کریا مال و آلیکارین مرووی کر و جارکرا گوت ام عفرینه وام هوتن بداري على سوس مثلا بداري مرو مساعده وبكن مساعدات هنان يا ابني وام هوتن لفر ما تشور بيج مقابله كرن كات سولو حفته ام دهانتين مقابله دكن بوشيج مرو 30 دكن دبي رافدي واوتي طيب شو سبب رافدي ماوت ام كيف بسافرن لا حياتنا ما قدش كيما خوندنتنا شغلتنا بري كورونا قدش دشين دواتن شغلين لفر لور ام دايشين بعد كورونا قاوت عندن هان المولو خرين شغلتنا شغل جاين دورتنا كيج مارو الكعبه قدش لمورو نشتنا كريب صار ما كاتنا ام نازونن ام والله درموني من مهي ورقوك أنا كم درماني خوب كرم عجنك جنابي ما أم دخوزن أم بسافرن دولاتكي مثلا لما ساكن قدشكي ما بخوينن مستقبلك خهابن أمي خبين لو يمن بيد هاسولنا الفرا أزي خوش هاسولنا الفرا ما هوتم ناوتم ما مقابلة كرن حطونا كل في داري ما مقابلة كرن أشجندي علي باقي ما أمري منو كو حفتي سول حفتي دسول زاروکین بچوک جی دمانگرتنه دا بشدار بون و زاروکه کی جنتوا عرب خلق شام پایتخت سوریه دا خوازا مافی خوا ین خواندنه و دبستانه کر أنا لين اليوم طالعة على اليو إن مشان بدي أرجع على المدرسة أنا المفروض كون رابع وهلأ صف تاني پشتی 10 سالان خلق رجاوای کردستانی ین لحرم و کردستانی دیمینن درکتنا خوا پیشاندانه که لپیشیو انه و دا خوازا مافی پنابریه جیو انه دکن محمود عیسی هولیر آرک فرماندارکی پیشمرگه لشنگال دبیجه چکدارین پککی جه پککی بهیوی بونه و بری خواه ددن ناوا رفین پیشمرگین کردستانه قاسم ششو فرماندار پیشمرگه لشنگال جه مالپارا فرمی یا پدکیر راگاند که هاتنا چکدارین پککی جبو ناوا رفین پیشمرگه بردوام دکه و روش بروش زیده تر دبه ششو سربار کرو گوت که چکدارین پککی بهیوی بونه و گوتیه جبر کنها موچه و آلیکاریا دارایی نادن وان بزوره دبن سوریه و دخل نوا شرده و دکوژن جبر ویجی پککی بهیوی بونه و ناخوازن جیان خواه بخن مترسیه لو ما برای خواه ددن نوا رفین پیشمرگه فرماندای پیشمرگه دازانین که حتی نها هری کم نحصد جگدارین پککی دفج پککی بردانه و تفلی رفین پیشمرگه بونه و اگر امره بدن وان ده هزن وان زیده تر ببن نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و نویزگاه جیبجیکار یا یکیتیا ماموستاین کردستان سوریه به سرکردایاتی اندام پولیتگوریا پدکس محمد علی و اندام کمیته ناوندی عبدالکریم میرانی لگل نونراتیا دبستانین پنابران و ماموستاین و اندام سرکردایاتی شاخ دو که جویان ده جوینه ده بحثا همو مجارن گرینگ ین کو ماموستا و پرورده و کشین کوتین پیشیا وان گوتو بیش کرن هر دو آلیان تکزیل سر بردوامی کار هفبش تا چار سرکرنا همو کشیان کرن داخواست جه ماموستاین کرن کو بردوامی ده کار خود بکن تا
کیشین موچین وان تینا چارە سەر کردن. تماشاوانên برêz bêhter li ser vê mijarê em ê rawestin li vê derê li stûdyo me mîvandariya Birêz Nûreddîn Abbas endamê nivîzgeha cîbicîkariya Yekîtiya Mamosteyên Kurdistan Sûriya kiriye. Mamosta Nûreddîn dem baş spas ji bo beşdarbûna te. Sedem çi ku heta niha kêşeyên mamosteyên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê çareser nebûne. دم باش و ساعتها خوش بهم دەستپێک دام سپاسیا حکوومەتە هەرێمە کوردستانی دەکەن بسەرۆکاتی وەزارەت بە حکوومەت دووبارە ئەسپاسیا قەنەتا ئارک دەکەم یا بڕاستی ئەدبێژم قەنەتا ملەتە یا هەری وەخت دەستی خۆ دەینێ سەر بریمێنە و دەستی خۆ دەینێ سەر کێش و ئازارێمە ئەم گەڵکی سپاسیا هەوە دەکەن پرسیارەتە مامۆستا وەکە تۆ دەزانێ پاشی 5 ساڵە منەظەماتی UN خێرخوازیە و مامۆستای مەدکردن و دەبستانی مەدکردن ڕاوەتبێ وەدانەوە عەقدی وا پێرە خلاص کەت طرفێ حکوومەتە ئیقلیمە کوردستانیدا و ئەم تەرجی دەزانن حکوومەتە ئیقلیمە کوردستانی داعش و حەشد و ئەفقا مەشاکل هێنی هاتن سەرسەرێوێ دیارە نکاری ئن و vê ئارکێ هەڕابێ ji ber va rawatibê mamosteyê Sûrî دۆنێ وەفدەکەی مشتەرەک بە ئەنجومان سەرۆکەتی یەکێتیە مامۆستای سووری ئەم چوون دهۆکێ مەکتەبە پارتی وەکە جەنابێتە گوت محەممەد علی ئەبوونادۆ و بەڕێز عەبدولکەریم میرانی مەڕە حازر بوون یەک نامە مەگهاند مامۆستێخوا چ بوو نامەوە چ مەگۆ بایکۆت ڕاک vەگەڕن سەر کارێ خوا yani ji bo zelal bibe Nûreddîn mamosteyên li dihokê yên li kampan baykotkirine بایکۆت دارشکران بایکۆتکردە بە هەردوو منتیقی بایکۆتکردە نەمە داوام دکن بڕاستی ئەس بێژم حەقی وایە و جهەکی دیژی ئەس بێژم نەحەقی وایە ئەف تڵا بهێنێ ئەف قوتابین دیسەیە من وتەنە مەگوتەوە بایکۆتاخوا بسەکنێنن هەرن سەر کارێخوا بلا تاڵ نەکەوێت ساحامەدا بێژن ئەن و مامۆستای سووری بایکۆتکردە ینی داوەرێ زەلالکردن فمەگوتەوە هەرن سەرکاریخوا داوامەخوا بکن سبیهی لەجنەکە 5 وەزارەت وێ ڕوونێ مەلەفێ سەرەکی وێ ئێ جیبەجیکردن و وێ ئێ سەر دانوستاندن ئەف پرسگەرێک چاوە وەراگرت و ئەف پرسگەهنێ سبیهی 5 وەزارەت دانینە وێ نونەری خۆدەینەن وێ المەدارسا گەڕن وێ زانبن مەشاکلێ مەچنە وێ سبی لەجنە ئێدانین وفد مي مجلسة يه مكتب علاقات جديدة وإن شاء الله روجي وردة وجمرة زلالكن وجمرة جارسريكي ببينن لأنه سوريانو سبشتا باقتها بيايا يعني أب مسألة هني والنوي جارسركرن براستي أز بيجم عمليات تعليمي دبستان بتهني الدهوكي هاد يعني نافا بنا كامبين بنا بران هاتنا قرتن مامۆستایان بایکۆتکردن یان لە هەولێری ژی دۆمیز کامل هاتیە گرتن ینی فاید و دۆمیز بایکۆتکردنە قشتە بە بایکۆتکردنە مەدرسێمەی دی هەموو سەر کار و ئیشی خۆنا دارەشکران وعد دانامە حتا بیستی هەیوێ چارەسەر وەریکردن وەریکردنەوەیکردن ئەو جوی بایکۆتکردن لە کەرەکۆسکێ نسبەت کە بهتر بایکۆتکردن بژین ئەم دەوام ناکەن طلاب هەموو مالێنا یعنی 2 ساڵە مە تەحمل کرد بێ راتب بلام هەیڤەکە دیژی تەحمل بکە ئەف نامە مەژ مامۆستێ مەرە مە 2 ساڵە بێ راتب بێ ئازارە هەنێ بێ ئێشێ هەنێ مە تەحمل باش مامۆستا یعنی ji bo çi UN girêbesta xwe aqda xwe nû nekir ev pirsgirêk li gorî agahîn berdestême li Tirkiyê jî heye li Urdunê jî heye ne bi tenê li Herêma Kurdistanê مامۆستا ئەم تەف دەزانن UN پشتی 5 ساڵە خەلکی پەنابەر چ دەولەتە چکی دەرێما بێ دەبێ خەلکی جێ یعنی UN پشتی 5 ساڵە عقداوێ 5 ساڵ بوو 5 ساڵ خلاص نەما عقد هات جەداندن و منەظەمات مەعانین بەس پچێکی یعنی هەنەکە نەهێلشت کاری خوا بەردەوام هەندوو سەردان چوبوون دهۆکێ ینی داخوازە مامۆستایان ku بایکۆتکردنە داخوازن وان داخوازن بێژن ئەنو لازمە وەری خویاکردن یعنی وعود يعني بەسە بێژن
حلك جزري جمرة بدن دا أم فقرن سر كاريخوا وحموجي مستعد فقرن سر كاريخوا بفي راتب يعني بالطبع أفرات بين نراتبة نافي آريكارية يعني صدو بينجي هزار تشتكي رمزية يعني ترى تشتكي ناكي بس جبر دوك عربين بحثات تصند جرة يعني هم طلاب يمنة مكتب يمنة ففي راتبه قايل بون وعمليات تربوي بردوام بون أزين نمونك يشتر بيجم دار شكران بار بلكي زيدي ده بازدم طلابي ما ثانوي بكالوريا طب وصيدلة وهندسة وأبيدي آني إذا ما مستمع حمون نخبنا حمو جهاتنا حموجي درباسي زاني قهان جيبون درباسي زاني وخبرتها بس أفرات بيني أفأري كاريا هني دا خوازيا ويا بلا بردوام بكن دا أوجي دوامي خوا بردوام بكن بله ما مستطب هيفي كوسبا يعني برزقريكا ما مستيان ورا شهر سركرة خدي ما مستوى عربي بيجني الغريق يتمسكوا بقشة أم الفيدري مهفانا تبيجي نبيجي أم مهفانا راسم سر عرضي كردستان أم كردن سر عرضي كردينا بس بي أملا من قالكي هيا إنه صبيه وري شهر سركرن لأنه سرقاتي يعني لجنك بلز دانية لجنك إسعافي دانية ووضعي ما مستوى ومكتبي ما يسوري وري شهر سركرن فرجايج ما مستمع حموادكم فقر سركاري خوا وإن شاء الله صبي ويروناك بي وإخويا كرن وأزقلكي هيفيا من جلجنا صبيرة إن شاء الله قالك سباس جبو مامستا نور الدين عباس عندما نفيزقها جيب جيكار يا يكيتيا مامستا كردستان سوريا قالك سباس سرچاوا خير سلامة لباجار عمودي روجاوي كردستان انجمن اجتماعي كردي لسوريا 6 و يكمين سالفجرا كومكوجيا شواطا سينما عمودي وجان خوجهيا عمودي يا انا كسل نفيزقها اخوا بامدبونه هجمار كسياتين سياسي روشنبير ونفيزكار وخلكن باجر 6 و يكمين سالفجرا كومكوجيا شواطا سينما عمودي وجان پشترا بش دربویان بری خودان پارکا شهیدین کمکوژیا شواطا سینما عموده گرزن گولانجی هاتن دانین ده مراسم بیرانین ده نعمت داود اندام سرکاتی انکسه گوتنک به و بونه پیشکش کرو هلبت جی هاتن پیشکش کرن اف سينما هان حرسال ملتي ما امن دولتي تو وزاراتو كننك راهجن في باري ملتي ما بخورا درجي في باري في روجي احياء لكن نتهني في روجي ونزانن مناسبات كردستاني مع الاسف بتريوان مناسبات غمجينيين مناسبات ايكونكوجيين وقوم حلبشا دبيرا خدينن وقوم دوازدي آزار دبيرا خدينن وقوم سينما عمودي دبيرا خدينن كش أبانا روجن كلو كدرن دتجيانا ملتي مدى لملتي ما أو بخو خدي الفان روجان درد كذا جبو بمين دمجيه زاروكي مدى زاروكي كردره وروجك كردستان بي وأفروجانا وروجن برزبند تاريخ ملتي كردر أنا دي روكي وهاد بيجن قرنجيني وكنيمة لسر لي فان رفاندن مينا قولان جيغوليستانا مهل وشاندن بزوت وبيتن آقر لسر ما باراندن ده لانولان دكين مدى محلاندن تماشافان برز يكسر از بر خوبدن باجار عموده لجم میوان خوا برز محمد عمر شیخ مو سروک خوجهیا انجمن اجتماعی کردی لباجار عموده ما محمد دنباش سپاس جبو بشتربونا تام دخوازن تو بهتر جمره بحث بکی 61 سالیا سالوگرا شواطا سینما عموده چاوا هاتا وجاند دنباش ورجي درمندي ورجي وش قهداري اركيجي وك انجمان اجتماعی کردی هر سال و بیرانی نهانی دین بیرانی و بیرانی نهانی دین در که خوراد بیم ام درن گلستانا سینما بوی گلستان ام درن ویده که ام و ذکرها هانی ام ذکرها برینا گل کی کویر و احمد وقلكي بغمبين ام درن وبيراني نيتينن باقي غلام دبن ام قوتنا كيد بيجن بويرا هاني ابو يرا قلكي
دجوار بو لسر ملتي عامودي وملتي كرجي بتفايي نيزيكا دسد وحشتي زاروكي قدفي سينميدي بون قرباني جبو بشگرتیا شورشا جزائر. مامۆستا محەممەد چه گوتن هاتن پێشکەشکردن چه چالاکی هاتن داخستن د مەراسیمên ڤژاندنê de مراسم فجاندني دي مشيانج انجماني حياني گلستانا سينمي نبوي گلستانا وامپا کروانا بآل كردي بموميا والورجي ام درباس بون موميا قدانين وبرجي هوال البيشامة بون ديدانين جي مداني سر او نصبه تسكاري ايوان باكروانا وقوتن هاتن قوتن عارف قوت شعر بفي مناسبة البس بفي مناسبة قوتن وهذا ما ادريسي حجي قاسم او يجي قوتنك بفي بويرا دجوار وقال كي زحمة قوت اشتي ويجي ميفاني مهبو استاذ نعمت داود اندامي دسايا انجمن اجتماعي كردي او يجي قوتنك دفي مناسبة هاني دي بله گەلک سپاس ji bo بەشداربوونا te مامۆستا محەممەد عەمەر شێخموس سەرۆکێ خۆجەهەیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە باژارە عەموودê gelek spas ji bo بەشداربوونا te. Elektrîk li ser her du bajarên Kobanê min bicê demijmêrên wan kêm bûne. Li gorî jêderên xwecehî ji arkera danazanîn ku ev çend rojin elektrîka giştî rojê 4 demijmêran derbas nake tevî bilindbûna asta avê çemê Feratê. Di heman demê de elektrîka çemê Feratê ji deverên dibin kontrola Qesedê de ji bo deverên dibin kontrola grûpên çekdar li her du bajarên Girê Spî û Serê Kaniyê tê veguhestin û rojane nêzîkî 20 demijmêran elektrîk li deverên dibin destê çekdarên grûpên çekdar de heye. Li gundewarê min bicê welatiyekî sivîl ji ber teqîna mayîneke çandî jiyana xwe ji dest da. Jêderên xwecehî ji min bicê ragihandin ku duh mayîneke çandî di nava zeviyekê de li gundê Qurt Wêran li gundewarê min bicê bi welatiyekî sivîl ve teqiya. Di encamê de yekser ew welatî jiyana xwe ji dest da. Li tevaya navçeyên Sûriyê ji destpêka çileya 2021 û ta roja êro bêhter 630 welatiyên sivîl ku ji di nav wan de zarok û jin jî hene bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Türkiye û grûpên çekdar di şandina hêz û çekdaran de berev deverên sînorî ve berdewam in. Jêderên xwecehî ragihandin ku piştî gevxwarinên Tirkiye yên vê dawiyê derbarê encamdana operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê Tirkiye û grûpên çekdar yên ser hikûmeta Sûriya demkî ve hebûna xwe ya leşkerî li bajarê Girê Spî bihêztir dikin. Walav û çekdaran jî rê dikin derdora bajarê Ayn Îsayê li nêzîkî rêya Enfora navdewletî. Heman jêderê serbar kir ku ji bilî vê yekê bajarokê Ayn Îsayê û gundên bi ser ve navbera herdem û demekê de rastî êrîşan ji aliyê grûpên çekdar ve tên û şer û pevçûnên tund jî navbera Qesedê û heman grûpan de têne rûdan di encamê de ziyan dikevin. Şandina kerwanên leşkerî êm ser hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê ji bo Rojavayê Kurdistanê berdewam dike. Herî dawî jî 40 barhilgerên barkirî bi alavên leşkerî derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Jêderên xwecehî ragihandin ku ev çarem kerwana leşkerî ya hevpeymaniyê ye ku di heyema vê mehê de derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe. Li gorî heman jêderê daya zanîn ku kerwana çaran ya hevpeymaniyê ji 40 barhilgerên barkirî bi alavên leşkerî û lojîstîk pêk dihat û diriya dergehê Elwelîd yê hevsînorî gihîştin gundewarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê li baragehên xwe hatin bi cih kirin.
تماشاوان برز به وی آوه هم گشتن داویا بولتن اخوا بری به داوی هاتنه دوباره سر نوچام بیرا و بینیم. چکدارین پیده سه ریبندین خواه جه چارگوشه اولکاری باجار قامشلوی روجاوه کردستان را کرن. برپرسین پیده گفان ددن مالباتین هیزن پشمرگین لشکر روج ل روجاوه کردستان دا کونه چار بکن دفج پشمرگتی بردن. پنابرین کرد و ین سوری مانگرتنک ل پیش بارگاه یو این ل حولیرا پایتخت حریم کردستان لدار خست تیدا بانگا مافی دوباره نشتجبونه کرن. فرماندار پشمرگه قاسم ششو دبیجه بهتر جه نحصد چکدارین پکه تفلی هیزن پشمرگه بونه. هر شاد و بختوار بن.